So karon practice ta og kettlebell. So mo ni gitawag og kettlebell kay bugat man ni siya. So, atong gamiton is kaning 20 kilogram na kettlebell. Simple lang kay ni siya na exercise. So little movement lang around the world lang. So ano na nimo buhaton. 3 4 5 6 7 9 10 11 12. So next is ana na sa 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Simple lang kayo na movement, pero unsa igo ang imong core mo maigo ani. So kani sad pwede sa gamay na count 1 to 12. 4 5 6 7. So balance may tirahan ana. Pikas 3 4 5 6 7. So kana igo na siya. So kettlebell swings, simple lang kayo. Ang target yun ni is spread mo legs gamay. Kettlebell 20. I-lift nimo kani, make sure na straight. So kana 1 2 9 10. Kaya technique de kung magsugod mo sa kettlebell, start sa pinaka kaya ninyo. Kani 20, bugat na siya. 20 kg, dili gini siya joke kung inyong matestingan. Di pa kaya na ko ma-lift siya. Ano? 1 2 3 4 6 9 10 11 12. Bukat yun siya. So wala technique, strong na kayo mong core gamit na nga kettlebell. So dili ra ni kay ana alsa. So apilo ni mag movement imong kettlebell. Ano? 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12. Simple lang kayo. Pero guys, trust me, makusgan inyong pangyuran ani na style. Kay kaning kettlebell, grabe workout eh. Hanga ko dosi-dosi ra ganito. So to make explosive na drills aning kettlebell, mo gyapon 1 2 5 14 15 16. So mo to atong technique sa kettlebell.
mapangusgan yung pangyuran ani yung hawak wala na, di na mo sakit pohon. So kamong mga busy kay sa trabaho, pwede ra gid kani yung routine, follow lang ni sa ako ang drills. Okay, salamat.